good morning ang priya sa bahay TV kasi hagan ni ka vlog nga kapamansa kasi mensa ngimod sa asam kandiat nomor bangimut panlej STR mo dengan pani di nomor satu ketika si nomor nga kampel lengkot ya kan ka vlog ni nomor nga klempen krek remo kasingwan metas ni nga duna saga bateri kamera itu yang tadi tangkat no kan neki sin ka ile sa asam kalong tumno mo te nomor bangim syam lej rena nong po lane na berni katuka lenti highway ong dengan lej no direct na national train nomor kala jan mo ka asam nama la no banau bangi syong ni sa po ka khaput hi te kane ka jaga ka ba don mangi hang ne kadang de ka meghalaya hi te hang te hasliang ka te ka wa pate kala de no ka asam ha ka te kaliang te pio i hang te ka badan ki pentha ka ba i ki te kala de no ka asam te nge kum ne henge hap no ban cross nang ne na meghalaya sha asam te ka lenti ka kham sniu khia ha ka ne ka jaga ban cross border mo la no ban ong te na ka we ka state sha ka we ka state pate te nge hap jam sha shliang ka meghalaya pat ka asam hang ne ka te ngia lamba da ka ne ka jingking ting ka badan hang ne ya mentahi ngilang poi ha asam mentahang ne kane ka jaga ke badan pengahang ne kade ka asam nane pat ngin habla sa wahki itu age factory e amar ba imot ban like thit ye kitu ya kitu tin ni staying wa kade ka Sonapur kini ke area hang ne oh bhai jumpun kali sagan jumpun bro saga semua bunga adalah ya wai ada seconds later. Iwi pada yang le stay hada ke wadyo kumne ang tengah hi wasu le gang kumne mentah akan ke kaso napun tengah long kum we gang apa lemi oh kiwi ke le stay ha kane ka flyover oh soglai dade ba dan ke flyover apa Shillong e juni apa area juni ang apa hang ne utang atol ba flyover भाई तो सो हतो जकाश नातिन के asam ngewan thir kum kine kitte nang ne ha factory iya pok claim gini kipotan mentala iya real life
Teman-teman lapoi hanong po nomor ba porbo wan pai tengi wan nanong po mo nomor ba don kitiar te katoku jaga bagi wan menen strap pada ka kan sniu ka surok tengi abuan po dengan pengkot ayo kena ka vlog video menca na kermen scam bab kis mutana dia kena ka video akan ka vlog jong kita kis kala dapat sing mutana berbagi video like share dan subscribe ya kena ka channel tak ada dengan saya kendo hak away pada ka video. Thanks for watching. Bye bye.